Imvano y'intambara ya Vietnam yasize imivu y'amarira ku maso y'Abanyamerika. Iyi ntambara yabaye hagati y'igihumbi 1955 n'igihumbi 1977, aho Vietnam ya ruguru yari ishyigikiye amatwara y'abakomuniste, mu gihe y'epfo yayarwanyaga. Komuniste ni muri cya gihe leta ishyiraho gahunda yo kuba nta mukire cyangwa umukene, ahubwo abantu bose baba bagomba kuba baringaniye. Mu gihe kapitaliste, nubwo tutarayivugaho mu kanya turayivugaho, ni cya gihe umuntu akora ibyo yakoze bikamugira umukire, mu gihe abandi bo bakomeza bagakena. Ni ukuvuga ngo ufite power azikoreshe nyine akire, ariko udafite nyine icyo afite ubwo ni uko nyine. Reka twikomereze n'intambara ya Vietnam. Kuva icyo gihe Vietnam ya ruguru n'iyepfo byarahanganye. Bahanganye biciye mu ntambara yamaze imyaka 20, maze birangira igice cy'amajyaruguru cyari gishyigikiwe n'izahuza ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Ubushinwa n'abandi bari bashyigikiye ayo matwara, kinesheje icyepfo cyari gitewe ingabo mu bitugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo, Australia, Thailand ndetse n'abandi batacanaga uwaka n'abagendera ku matwara y'abakomuniste. Amakimbirane yo muri Vietnam yatijwe umurindi n'intambara y'ubutita yari iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iyi ntambara yahitanye abasaga miliyoni 3 barimo Abanyamerika barenga ibihumbi 58. Kimwe cya kabiri cy'abapfuye bari Abanya-Vietnam b'abasivili. Ngiye nitwa Ngendahimana Daniel, ngiye kukubwira umuzi w'intambara ya Vietnam. Muhaye ikaze kuri Bonakure. Vietnam ni igihugu cyo mu majyepfo ya Aziya, kikaba cyaramaze igihe gikoronejwe n'Ubufaransa kuva mu kinyejana cya 19. Mu ntambara ya kabiri y'isi, ingabo z'Ubuyapani zigaruriye Vietnam. Abanya-Vietnam bari barambiwe ubukoroni, bayobowe n'uwitwa Ho Chi Minh, wagenderaga ku mahame y'abakomuniste y'Ubushinwa n'Abasoviyete. Yashinze umutwe yise Vietime wo guharanira ubwigenge bwa Vietnam. Nyuma yo gutsindwa intambara ya kabiri y'isi y'igihumbi 1945, Ubuyapani bwakuye ingabo zabwo muri Vietnam. Iki gihugu gisigara mu maboko y'umwami w'abami Bao Dai, wari ushyigikiwe n'Ubufaransa. Bidatinze, ingabo z'umutwe wa Ho zahise zifata umujyi w'amajyaruguru wa Hanoi, zita zitangaza ishingwa rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Vietnam. Hanyuma Ho ayibera perezida. Iyi repubulika yari ishyigikiwe n'Abasoviyete n'Ubushinwa. Mu gushaka uko Abafaransa bigarurira ako gace, Ubufaransa bwashyigikiye Bao, bushyiraho leta ya Vietnam muri Nyakanga 1949, ihita ihabwa umurwa mukuru wa Saigon. Iyi yo yanashyigikiwe na Amerika n'Ubwongereza. Ku ruhande rwaho n'abarushyigikiye bashakaga ko igihugu kigendera ku mahame y'abakomuniste, mu gihe Bao n'abandi bashakaga Vietnam ifite ubukungu n'umuco bigendera ku burengerazuba bw'isi. Byabaye umuzi w'intambara yanatijwe umurindi n'ibihanga bibiri byarwanaga mu ntambara y'ubutita. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abazishyigikiye barwanyaga ko Vietnam yagendera ku mahame y'abakomuniste. Abandi barimo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete n'Ubushinwa barwanyaga ko igendera ku mahame y'uburengerazuba bw'isi. Intambara ya Vietnam ndetse n'ukwishora mu ntambara kwa Amerika byatangiye mu 1954, nubwo amakimbirane muri ako gace yari ahasanzwe imyaka myinshi. Nyuma y'uko ingabo zaho Vietnam zifashe ubutegetsi mu majyaruguru, amakimbirane hagati yazo n'izo mu majyepfo yarakomeje kugeza ubwo Vietnam itsinze urugamba rwa Dien Bien Phu muri Gicurasi 1954, ari narwo rwashyize iherezo ku bukoroni bw'Ubufaransa muri Indochine. Intsinzi yo kwirukana Abafaransa muri Vietnam yakurikiwe n'amasezerano yasinyiwe i Geneve muri Nyakanga 1954. Ayo akaba yaragabanyijemo Vietnam ibice bibiri. Ho yayoboye amajyaruguru, naho Bao ayobora amajyepfo. Aya masezerano kandi yanateganyije ukongera kwiyunga kw'ibihugu binyuze mu matora yo mu 1956. Icyakora mu 1955, umunyapolitiki warwanyaga bikomeye amahame y'abakomuniste ngo DDM yahiritse umwami w'abami Bao aba perezida wa Repubulika ya Vietnam. Muri icyo gihe yitwaga Vietnam y'Epfo. Ibi bihe byagendanye n'uko intambara y'ubutita yari mikwira ku isi hose. Byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeza gukarishya ingamba zazo zo kurwanya buri umwe wese wifatanya n'Abasoviyete. Igisirikare cya Amerika ndetse n'urwego rw'ubutasi byahaye ubufasha mu myitozo ibikoresha ingabo za DM.
zihiga bukwara abashyigikiye Vietnam ya ruguru babaga mu majyepfo. Icyo gihe abarenga ibihumbi 100 batawe muri yombi bakorerwa iyicaruboza abandi baricwa. Mu 1957 abashyigikiye Vietnam ya ruguru ndetse n'abatari bashyigikiye Diem batangiye kugaba ibitero ku buyobozi ndetse no ku bandi bantu. Mu 1959 batangira no kurwana n'ingabo za Vietnam y'amajyepfo. Mu Kuboza 1960 abarwanyaga Diem benshi mu majyepfo ya Vietnam baba bashyigikiye amahame y'abakomuniste n'abatayashyigikiye bashinze umutwe wo kubohora igihugu bigomeka ku butegetsi. Abangaba ni babandi bamenyekanye nka Viet Congo. Itsinda ryoherejwe na Perezida wa Amerika John F Kennedy mu 1961 ryagaragaje ko Diem akeneye ubufasha kugira ngo atsinde bamwigometseho abo biyise aba Viet Congo. Perezida Kennedy agendeye ku ihame ry'uko igihugu kimwe cyo muri Aziya y'Epfo nikijya mu matwara y'abakomuniste n'ibindi bizagikurikira yongeye ubufasha, aho mu 1962 ingabo za Amerika muri Vietnam y'Epfo zari zimaze kugera ku 9,000 ugereranyije n'abatarageraga kuri 800 bariyo mu myaka y'1950. Bikaba byarabaye mbere h'ibyumweru bitatu ngo Kennedy yicirwa i Dallas muri Texas. Ukwivumbagatanya muri politiki ya Vietnam y'Epfo kwaje guhabwa agahenge n'uwasimbuye Kennedy ari we Lyndon B Johnson bongereye ingabo n'ubufasha mu by'ubukungu muri Vietnam y'Epfo. Muri Werurwe 1965 Perezida Johnson yafashe icyemezo ashyigikiwe n'Abanyamerika yohereza ingabo z'indwanyi mu ntambara ya Vietnam. Mu mpera za Nyakanga 1965 Perezida Johnson yohereje abasirikari 100,000 mu 1966. Ibindi bihugu nka Korea y'Epfo, Thailand, Australia na New Zealand nabyo byemeye kohereza ingabo muri Vietnam y'Epfo. Amakuru yerekana ko Amerika yageze muri Vietnam mu 1945 igiye gufasha Ubufaransa kwigarurira igihugu bwari bwarakuroneje. Uretse ibitero byo mu kirere kuri Vietnam ya ruguru, ingabo za Amerika n'iza Vietnam y'Epfo zashyize imbaraga mu kurwanira ku butaka bw'amabwiriza ya General William Westmoreland bishyirwa mu bikorwa na General Nguyen Van Thieu Saigon. General Westmoreland yarashishikajwe no kwica ingabo nyinshi z'umwanzi kuruta kugarura umutekano mu gihugu. Byatumye mu 1966 ibice byinshi bya Vietnam y'Epfo byari byarahindutse ibitakirangwamo imirwano, ari naho abasivile bose bagombaga kujyanwa ariko abanzi ntibahakandagire. Gusa ariko igisasu kinini cy'indege B-52 cyatumye ibyo bice bitaturwa. Impunzi zijyanwa mu nkambi hafi ya Saigon n'indi migi. Abarwanyi bigometse kuri Vietnam y'Epfo bakomeje imirwano bigarurira uduce bari baratakaje, babifashijwemo n'ingabo n'ibikoresho bahabwaga na Ho Chi Minh binyuze muri Cambodia na Laos. Bahabwaga ubufasha kandi n'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu Gushyingo 1967 umubare w'ingabo za Amerika muri Vietnam wari ugeze ku 500,000. Abari bamaze gupfa bari 15,558 naho abari bakomeretse bari 100,927. Uko intambara yakomezaga, bamwe mu basirikare batakarizaga icyizere impamvu zituma guverinoma yabo ibagumisha muri Vietnam, ndetse no kuba Amerika yarakomezaga kuvuga ko intambara yayitsinze. Mu by'ukuri bari baratakaje impamvu y'intambara barimo batakibona icyo bari kurwanira. Hagati ya Nyakanga 1966 n'Ukuboza 1973 abasirikare barenga 500,000 n'ibihumbi 3 bahagaritse intambara bava mu gisirikare. Ibi byatijwe umurindi nuko Abanyamerika benshi babonye amashusho y'intambara kuri televiziyo zabo bakamagana cyane iyi ntambara. Ndetse no mu Kwakira 1967 abagera ku 35,000 bigaragambiriza imbere ya Pentagon. Abanyamerika batari bashyigikiye iyi ntambara bakajije umurego basaba ko ingabo zabo zivanwa muri Vietnam. Ingabo za mbere zakuweyo abari bakiri mu gisirikare bararakaye, barabihiwe n'ubuzima ndetse batameze neza mu mutwe. Muri Mutarama 1973 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vietnam ya ruguru byageze ku masezerano yo gusoza imirwano yeruye hagati y'ibihugu byombi. Intambara hagati ya Vietnam zombi zarakomeje kugeza kwa 30 Mata 1975 ubwo ingabo za Vietnam ya ruguru zafataga Saigon zikahitirira umujyi wa Ho Chi Minh City. Uyu yapfuye mu 1969. Intambara y'imyaka irenga 20 yasize abagera kuri miliyoni 2 z'Abanyavietnam bishwe, abagera kuri miliyoni 3 barakomeretse naho abandi miliyoni 12 bahinduka impunzi. Ibikorwa remezo by'igihugu byarasenyutse,
ubukungu burashegeshwa. Mu 1976 yunze ubumwe ihinduka Repubulika y'Abasoviyeti ya Vietnam. Nubwo ibikorwa by'ihohoterwa byakomeje mu myaka 15 yakurikiyeho, harimo amakimbirane hagati y'ibihugu bituranye nk'Ubushinwa na Cambodia. Muri Amerika, ingaruka z'intambara ya Vietnam zamaze igihe nyuma y'uko ingabo zayo zihavuye mu 1973. Amerika yakoresheje miliyari zirenga $120 z'amadolari mu makimbirane ya Vietnam hagati y'1965 n'1973. Aka kayabo katumye ibiciro bizamuka, bitera ibibazo by'ubucuruzi by'ibikomoka kuri peteroli mu 1973. Iyi ntambara kandi yagize ingaruka mu mitekerereze y'Abanyamerika ndetse inatandukanya abaturage. Mu barwanya iyi ntambara bahuye n'ipfunwe ryaturutse ku kubwirwa n'abatari bashyigikiye iyi ntambara ko bisha abasivili. Ku rundi ruhande, abari bashyigikiye iyi ntambara babonaga nk'abatsinzwe urugamba. Hari kandi abangiritse ibice by'umubiri n'izindi ngaruka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abasirikare bagera ku 500,000 muri miliyoni 3 barwanya intambara ya Vietnam byabagizeho ingaruka zirimo umuhangayiko, gutandukana n'abo bashakanye, kwiyahura, ubusinzi no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Mu 1982 hafunguwe urwibutso rw'abazize intambara ya Vietnam i Washington DC. Kuri uru rwibutso handitseho amazina y'abagabo n'abagore b'Abanyamerika 57,939. Ariko se ubundi kuki Amerika yatsinzwe intambara ya Vietnam? Amerika yari ifite intwaro zikaze, ariko ntacyo zayimariye mu ntambara zarwanaga n'abasirikare bakoreshaga amayeri ya kinyeshyamba kandi bagakoresha amashyamba nk'ubwihisho. Abasesenguzi bavuga ko ibyatumye Amerika itsindwa muri Vietnam harimo umuhate n'impamvu y'intambara. Abarwanyi ba Vietnam ya ruguru barwanaga baharanira ubwigenge ndetse n'amatwara y'abakomunisiti. Bari bararwanye izindi ntambara zirimo iy'Abafaransa, ari nayo mpamvu yatumye bari bafite ubunararibonye ndetse bazi n'amayeri y'Abanyamerika. Bari bazi aho barwanira, bazi kwihisha mu mashyamba yabo, ku buryo kubavumbura byari bigoye cyane. Bahawe kandi ubufasha n'amahanga. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete babahaye miliyari 2 z'amadolari nk'ubufasha bwo kurwanya Amerika hagati y'1965 n'1968. Ubu bufasha burimo ubwirinzi 8,000 bw'ibisasu by'indege n'ubundi bwirinzi 200 bwa misile z'indege. Igitero cyo kwa mbere Mutarama 1968, Tet Offensive, cyagabwe n'ingabo za Vietnam ya ruguru kuri Vietnam y'epfo n'abari bayishyigikiye cyarabashegeshe. Imijyi irenga 30 yagabweho ibitero n'abasirikare barenga 80,000. Ibi byeretse Abanyamerika ko intambara batazayitsinda kubera izo mbaraga bari babonye zibituyeho. Ni nyuma kandi yo gufatwa kwa ambasade ya Amerika i Saigon. Byiyongeyeho kandi n'urusaku rw'abatari bashyigikiye intambara, cyane cyane muri Amerika. Dusoreza kuri iyo nkuru y'i Saigon, iyo filime Chuck Norris yayikinnyemo. Imana ikomeze imuhiruko ridashira. Ngayo ngukorera iby'intambara ya Vietnam ndetse na Amerika. Aya mateka yo uyinjiyemo ntabwo wayavamo kuko ni maremare. Ndagushimira wowe twatangiranye tukaba tugize ku musozo tukiri kumwe. Nge nitwa Ngendahimana Daniel. Iyi nibona kure. Mugira amahoro.